Good morning. Ni umulon. Anyo la kayat mga agparang ti anghel kanya kon ta agumula kon. Nya dejay. May kapat nga aldawon. Di nobena tayo. Idi kalman adda imay kanyak. Nanang adda ubi nga anak na, adda kakadwa na kunana kanyak. Apo bendisyon naman. Apaya tapno aganak da. Apaya manutawon da ngagdindinan nasuro agdwa tawunan apo. Kaayan na talakay na nabati inya nga panang loko yung magkanyakon. Anya ak Espiritu Santo nga umayo ipakararag talaeng babae apay no agaramid da kedua da akasano nga bendisyon nakta inalaeng kuno saan umay ko mata lalaki ikararagan na kami man ta agisagog kam kin ni aganak ni bakit ko asano nga mata umay kayo Tadamot na tinay kararagan tayo nga nagsikog, adamot na kararagan tayo nga nakapaspasa. Ngamahaan ang aday umay agpakararag ka maturog ta lalaki agdongdong sa jibalay da, umay agpakararag ta babae. Slaki mo lamang lukloko kunakon at tinilpak ko basit ni muging na. No umay kayo akadwa kayo at dumawat kayo nga dwa ti anak no iso ti kararagan nyo kung kunak niya. Wan dati idi umunang aldaw ti topiko tayo nya mag-review tayo man nya ti umunang aldaw nya ti topic tayo. Wasyu laman nalaing kayo magayam nga ag friends wasyu. Adi wasyu mat. Lesson number 1, learn to see beauty and everything is ko na tayo. Life is beautiful. Dahil iti imbaga tayo, nagapokin Confucius, may isang holy man na sirib nga naparaburan. Maikadwa, lesson tayo, second day, iti ko na tayo, moral values start at hangka agpabasol, no pitpit ti aramid day ta apom, wano anak mo, no kilo aramid na, hangka agpabasol ti kaaroba, sika tinagapwan na. Ino nagagat wano na siglat day ta anak mo kayat nga saon haanda nga imerit mo nga day tay kakabagyam nga asungot nga chismosa gaputan na karuwarte let na kabagyak day jay nya na itulong mo walay idi agbasbasa nya na itulong mo awan adda kakuyog na ka chismisek kasi kat no day tay makaruwar ka ko umadok kabagyamaan. Wan, pada asum di post sa Facebook ko, ay, kabagyan mi dayta, kaabayak, apo feeling. Ada nga idi agregrigat kaawam mo na itulong mo. Moral lessons start at home. Iso nga no nalaing di ubing nansaya at di ubing awan tini umuna nga mapadayawan naganak. Nupit-pit mo day jay ubing no kilo ay ka awan ti umuna mapabasol no haan nga naganak. May kalo, nyati may kalo nga aldaw tayo. Basaan tayo man amin? Wan. No agaramid kan ipapatimon. No adaramid nga may sangabanagan agraman pamatim apay nga dapay ladwadwa ipapatimon. Na addaan puso, addaan panunot, addaan ayat day tati may sanga sekreto ti success. Na adda aramidam ikam buyugam ti puso day tay ipapatim. Haan nga day tay pwede na yan. Hindi pwede ang pwede na. O natayo day dya. Isugar nga nagtrabaho ka, uray pa no handapan pansinan, uray pa no handa ka nga padpadayawan, handa ka nga awardan, ipapatim. Apo dagiti sponsor tayo nga taga Sibilya de Rabi, talaga nga impapati dati ng ornos ta sabong, kita nyo mo't na uray dala nga 3:13 sa tatay malpas da nga nagdekorar ti pingat da piman. Impapati da, laki barbaring no napno ti puso na niya. Tatan tinapintas nga pagpampanunutan tayo tata maikapat nga aldaw maibagay kadagay ibasa tayo
Never give up. Yeah? Never give up. Haang ka nga umibat. Kumpet ka. Dahito ti may sanga patience is a virtue kunana niya. Dahito ti may sanga karigatan nga aramidan dayjay agor uray. Siyak may saa nga tao nga awan aanusak nga aguray, mapukawak no agur urayak. Therefore, jak magkayat ti agpapauray. Maratilak no mo, dahil medyo maladawak. Kala, mapukawak maglaang dapat paspasan, dahil masapul, okay lang no, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ngam no 20 minutes, pinaguray dak ti misa, awan la misan. Pinaguray kay ti misa, kumati 20 minutes, unless no talaga nga, de importante, nga nakapasamak isongam do dayjay talaga nga siyak nga tao daytay jak kayat na hamang nga daytay jak kayat ko ngam na ababa ti aanusak nga aguray. Ababa mo ti anusak nga agpapauray, maratelak nga agpapauray. Kalakas jay basta katataok dayjay jak amon. Diya mabainak nga maururay. Anak mga celebrity ko mga detay naladaw ka lang adang ka halar kung ganang pala ang madatay di mula muna niya ti pungtot dagita nagururay mga may burag ti utak da mga nagururay king ka nga si mumulagat kada kung sumangpet ka ka halar kung ganang pala ang detay never give up. Kitaan nyo ti sequence dati ebanghelyo tayo uri na kita dahol nga maibasa tayo umuna Samson. Nayanak ni Samson, ti umuna nga maibasa tayo. Imaginem ta, haan nga aganak niya, ni Manoa, taga-Sora, haan nga aganak. Pagamuan nagparang ti anghel, aganak kanto. Hindi yan. Ni Samson, malagip yung istorya ni Samson. Ay, hanyo nang nangag ti Samson. Ada Samson, di ayan natayon na idong party motor. Ni Samson, ni Manoa, inana, aganak kanto, isugar din napigsa nga man nakigubataan. Nga rin tayo handa nga pukpukisan, long hair. Kati nangabakan da kanya na inlibas da, di babae na, apan na pinutad da jay, buok na kimapsot. Kakunana, aganak kanto. Haan nga inom ti arak. Iso mo lang nga nakapsotak, akin kadagiti barkadak, ta inom da mo ti arak. Kani Samson, tata ni Elizabeth, agsikog. Laglagi pan tayo, review tayo ti biyag ni Zacarias ni Saki, kani Isabel. Ni Zacarias ken Elizabeth, nalintag ti biyag da. Awan panaglabsing dati panagserbida iti Diyos. Ngem haan nga makaanak ni Elizabeth ta umuna Lopez kunana Lopez kunata ti Ilocano ngem no da kami no daytay baka wenno nuang wenno aso wenno kuangga kunata yo ke layas ngem nagalas mga ibagatay ti tao tilahan sa mo maibagay layas kunana adama wawagan da ti layas di ayam mo di mo ano naganak mo laeng awamot ni makikita kon kailan Lopez sa bakbakatan. Ya kamo ano, kaya nga tati agsikog ta 73 years old nga ado scoliosis na. Awang paingipon na nagkurtrutan, kimbutan, nagminipos ti mano nga tawunan. Diyos, no ito nga taday ka, nagsikog ni Apong. Dahil tangatan, Diyos ko, pinagpiastaan nga tati aming nga chismo sa tintero alubungan. Kati about ni Elizabeth, idagsikog ka about 70 years old and above. Nasurok ka sa sitentanan. Kamano taon ti agminopos. Mano taon ti agminopos? 50. Plus 20. Pagamuan ni Zacarias, kunana, nalintag da gito'y awan naglabsingan da iti panagserbida iti Diyos. Ngam apay nga pinaraburan ida ti Diyos intended ka di, is it intended? Insagana ka di ti Diyos nga kasdi nga pagbakitan na ida nga umuna saanan to pagsikogon wenno coincidence nga naaramid laeng.
Inggagara nga ti Diyos nga, pagbalinan na nga, Lopez paymat. Lopez kahit na nga sa uno, iti medical term tayo kuma, iti lubong ti medicine tayo kuma, talaga nga important isunahaan nga maka anak ni Elizabeth. Kakanyada in their culture nakababain. Ano kanyada no hang agsikog ti babae di mat di kay lenteg da, di lenteg ni Moses, no haan nga agsikog ni asawam agaramid kag kasuratanen, haan nga agsikog ni asawak oray niya aramidak, anyaman ti sumakayak kanigid kanawan kada patadder kada anyadtan madilatta. Out so katanda dagos kababain di babae kakaasi di babae maikas lama uy-uyaw kanyada no haan nga makaanak. Kayso da ito pampanunutan tayo, inggagara nga ti Diyos nga nga pagsikugan, tapno ipadlaw na ti kinabilag na. Wano sinubok na laeng ida, no kas ano ka unag di pamati da. Duwala ba nagdayay? Inggagara na plinano nga na pagsikugan ida, sanan to pagsikugan no, agububa na, into no awang ngipon nan, makaanak pa'y lagayam ti topol, ay Diyos ko di pa'y, piyapay di anak na tagtubon to ngipon na, kajinanang nangarodan, baka agsubsoblat dan to ti mamaduran, tagpadpada da mga topolan. Eh so nga ko na, inggagara na kadiwan no, plinano na kadiwan no, coincidence. Kaya imaginam ni Zacarias ken Elizabeth nalintag da atat tao. Iso nga kayat na nga sa uwan, haang nga gapot ako nam nga nalinlintag ka, itid amin ni Apo Diyos ti kaya mo. Haang nga gapot ang nalintag kang agserserbiken kwa na kati ipagarup mo ka, mas lamang kamot, ngam di jay kaarubam nga, haan nga makimismisa, wano saan, chismosa, wano man nakiapa, mas lamang kagapot agserserb, haan the same. Ti panagparabor ni Apo Diyos, nalintag kinsaan, parparaburan na ka. Ay ayaten na ka, haan na nga matipad, ti grasya ni Apo Diyos, ti bendisyon na uray pa'y managbasol ka, uray pa'y nakapsot ka no agtalag ka kengkwana, sa pasap ti grasya na. Kayso da ito'y, ni Elizabeth, ang imaginan tayo, ni Zacarias, na pan nagserbe iji templo, agi kabil ti insenso, nagparangan ti anghel, buah! Saki! Hoy, Saki! Ampay lamang ikaskaso, agi kabil ti insenso, hoy, Saki! Kunak! Nyapo! Agsikog to ni bagat mo, huh? Marites kamot, nangalalaam data mga anya ka, hello? Ama, nagsikog to. Kinabakatan? Sa Lopez, haman agsikog to. Kasano nga marami deta. Hamo patpat yan, agumul ka. Lipak. Dagitay kumahaan nga mamatpatikin Apo Diyos ka agumul niya. Lo. Dakay ko mga hanga mangikaskaso kin ni Apo Diyos ka agumul. Nagsiyaat nga tanya. Agawid to kay agsisinyas kay maamin di tricycle unggo na yun tanin ata anya asano ti panangisinyas nyo nya rimwar inya labas ko nam ngaro kasano panangisinyas mo nya labas dakay ko mga hanga mangikaskaso kini Apo Diyos ko agumal nagado nya ni Zacarias ni idi ko na anak oy agsikog ni baka mo bakatanan Lopez agkurkurat-ratan Diyos ko nabayag pa ka nga jak kinaiddan ako na nagasampay mo ta 70 years old mga nakadigos kan bakat kurat-rat mo tan kaya imaginam day jay gati ko na gaputahan nga mamati agumel kada tayo mat aka ado ada gati gundaway nga hantay patpat siya ni Apo Diyos. Anyang tanong pag gumulan na tayo, hoy pakawan mo nagkamali, haam mo dus-dusaan tabagim ita kamali na day takaarobam, pakawan mo, ay uray awan, tangsit. Nyati ko na ni Apo Diyos, Christmas, regalwamon, taagkapya kay matan. Dus-dusaan nyo latabagbagi yung haan nga agsasao manotawanan. Kuna ni Apo Diyos ka, regalwamon, agsarita kay matan, Christmasan. Uray awan. Naktulag dong awjilungon na, nasiat no nga sikat imadong awan.
Ano da dumahan ti patpat yan ni Apo Diyos. Hanggang agyab-yabang, hanggang agtangtangsit, dayta trabahom, dayta adal mo, dayta parabor na king ka, grasya laeng iburay mo, nagrigrigatak datoy. Siyak tinag-business, siyak tinag-trabaho, dadtadang agsasalong kape, iso da katipakanekon, but the call of God, di awag na, baka dimot ikaskaso. Kararag kung tumadamdama, apo na kita nakimisa nga nakangagti sermon nga mamatpatiking ka, pag umulam ng basit laeng, nariga man no, dahil tayo igulpe tayo amin, awanan amatan, dahil tayo medyo basit laeng, amat, yada dayong apo. Ngam di jati bagbaga ng arod kakabsat, nalintag ni Zacarias, kin Elizabeth, awanti naglablab singan da, ngam haan nga nasungbatan di jay kararag da. Niso nga hanga mamati ni Zacarias makigtutan asin no nga ron ti mamati mo tatapay na umaak nga mga kararagan nga agsik og tabakit kung kunana tatapay talakay kami dandani kang pumusay sapay la agsikog kano 70 plus ni Zacarias edi 16 years old ni San Juanan di bakbaketanan. Deja iso nga patsyem ni Apo Diyos. Maikalo anya dinapintas nga pagpampanunutan tayo. Never give up. Deja mati attitude ni Zacarias niya. Nanipod nagkarkararag da, nalintag latati biyag da, haan nga gapotahan nga pinagan ni Apo Diyos di kararagdan ka nagbulalek dan nagburang dan nagunget dan haan. Nagtali na eddalataan nalintag iso nga never give up. Iso nga datayo mat, dayta kararag mo, dayta kayat mo nga matungpal, dayta pampanunutam nga nabayag mo nga idaw-dawat, anyaman dayta panggap mo itibiyag, special intentions, dayta sakit mo nga haan nga kaslaawan pagpagnaan ti agasen, kaslaawanan ti anya naganan, awanan ti epektunan, dayta relationship nga kasla hopeless nga maurnos, kaslaawan namnama nga maurnos. Anyaman dayta pamilya, agkakabsat, agkakaaruba, agkakatrabaho, adda umawawag kanyak, apo kunana, marigrigatan ijay trabaho na, taapaya, kasla mumun aday tay nusin no tinasip-sip-sip, iso na nga to ti tugaw na. Madamot lang nga kasjay, uray da kami mat, ada da kitay, apan umapo, apo, jay, apo nagmayat di programa mi, apo nakapinpinda siya, apo no makimisa ka nakadado tidat, apo da kitay. Iso mula dengdenggan na din, no hanga nalaing di leader, no haan nga observant da jay leader, dagi jay ti umuna nga ikatem. Di umay mangis istorya kanyam nga he or she is better than the other ke amin nga ibagana ke dakes amin nga katrabahuan na dahil tati umuna nga pagumulem dahil tati hanga na saya at kasi mula kanyami ngam no ada kapkapoy na mo dayjay leader dayjay ti umuna apat chen na kayat na nga sawan haan nga good leader kada apo marigrigatan na apaya kastoy apo no sinno pay dagitay ka dayayan dagitay sadot isoda pay ti sip-sip isoda pay ti kasla maparparaburan katikunak kanya na just love your work, just do your work, do it in the name of Jesus. No, anyaman ti ibagada, anyaman ti aramidem, create a good relationship to your co-workers, into your amo, haang kang agsip-sip, ta maupay kanto laeng. Agahanos ka laeng, orayam laeng, addan to latagrasya nga umayking ka. Kasi makanya tayo, data nyanagananti ko na never give up. No daduma, adda dagiti kayat tayo nga maaramid, adda dagiti ikarkararagan tayo ang mapasamak, relationship man, pamilya man, sakit man, ambisyon itibiyag. Wait. Haang ka nga umibat, in God's time, itidnan to dayta. Imaginam ta mano titawan da Zacarias ken ni Elizabeth idi nagasawa da. Sala si mangput di ag 70 ag 80 years old da.
Dahil nga kararag. In God's time, how many years? Mano nga decades mo't ang nagkarkararag da. Maikat tila panunutin da dye ka, maikat di pa kaibabainan ni Elizabeth Talupes nga rod. Mapatgan di pa pandakadaan ti anak. In God's time, in due time, imay dayta, idi imayon handan mamati. Iso nga rod nga numangted ni Apo Diyos kanyam no daduma, no agparabor ni Apo Diyos, beyond our expectation. No mangted ti grasya na ni Apo Dios no songbatan na ti kararag tayo beyond even our understanding pay nga to pay ngem di panagawat tayo a tao. Imagine ni San Juan insagsagana ati Dios dati plano na at mas konbinsak nga plano ni Apo Dios nga hanap ay laeng pagsiksikugen ta into no bumaketen sanan to pagsikugen ta apaya di sungbat da ni San Juan Bautista kuna ni Apo Jesus ni Juan ti kagasatan kadagiti amin nga naiyanak ordinary laeng di kararag da Elizabeth ken ni Zacarias maaddaan dalaket ti anak naaddaan da ti anak wow nagtanok. May sa propeta pagkapyaan na ti amakin ang dagiti anak, may sa nga na isang sangayan, may sa nga mangisagana ti dalan na. Hanak mga propeta, hanak mga isang sangayan number one nga nagkontraan mi kin Juan Bautista ka, isuna ka hang nga inom ti arak. Siyak magkarigalwan dak mo ti arak. Medyo ang tinagdumaan na beyond their expectation and understanding, imay day ta dawatin da. Iso nga, no aguray ka, agbiag ka nga naragsak, agbiag ka nga nasalunat, agbiag ka nga normal, ngem agururay di jari na maan ang day tay imay ka nagmukmok dito simbaan ng ka or urayom tay kararag mo Apo ited mon atay lakay ko 68 mon ka data pala mga asawa pampanunutom change prayer ko na mga tani Apo Diyosen so katamta kararag mo nalipata kon kunana dapay may isang ako na anak Apo 96 di ka pala pumusay, huwag nga rin Apo, nalipatan na mo ni Apo Diyos, nalipatan sa amo ni San Pedro Jay, listaan nan, awang mula nagang kon, lakila na ang katikan nigit na matay kan, ay aguray, hindi na mo ilagarod kayat. Ibaga na nga matay ko man, ta nabanog nga agbibiyagan, ta 96 nan kaaglanaan kan, ta pumusay ka ko nag-aguray ka no mo ilagayam. Managururay. Ti panaguray, haan nga dito may kadto yan nagmukmukan, uno saan na songbatan jay kararag mo kaagpungtot kan, no. Ibiyag mo jay inaldaw, ordinary apa nagbiag, with extraordinary love, extraordinary care, with extraordinary humility, with extra humility one, extra service nga daytay panagserbim ka haan laeng nga required agpakumbaba dayta ti the best nga attitude ti panagururay. Iso nga kuna tayo never give up no anyaman DJ tarigagayan tayo haan tay apukawen agbiag asiraragsak agbiag nga addaan ti ayat dayta ti the best nga panagururay. Haan nga tatalaeng aginaldo makimisa ka, agururay ka, nalpas ti Aguinaldo, nalpas ti Christmas, kebs ka man kini Apo Diyosen, aw man bibibiyang mon, ay, sa kanto man la umay no simanan, panagilalan sa ti cross, ay kilansada ka kuman. Di natural nga, yung normal nga biyag mo, ibiyag mo nga addaan ayat, addaan kinapakumbaba, addaan panagserbi, day tati pudpud no akawis. Tapno hantay maburing nga aguray, hantay matuukan nga aguray, hantay marigatan nga agururay. Ulitin tayo. Uray na lintag ka, subukan na ka ni Apo Diyos. Inton itid na kanyam, beyond your expectation di jay, gibunga ti kararag mo. Ti kawus ti panagururay, tinaanos tapno hanga umibat, agbiag asiraragsak, addaan ayat, addaan panagserbi, addaan kinapakumbaba. No maaramid tayo dayta, ipaainan to. Ipaainan to, itid nan to, iti umisong agundaway. Itid nan to ti bukod na nga oras, hantay nga bukod nga oras. Taan niya dagiti hanga makauray. Ay kaadua dagiti hanga makaururay. Nagbasbasa ka, hangka nakauray, nagsardeng kan.
Agtrabaho ka hangka makaan-anos gapota hangka makaururay gapota madiamin ti panagkitam ti katrabahuam, madiamin panagkitam ti boss mo, madiamin ti lubong hangka makaururay. Agbibiyag ka si papamilya ka hangka makaururay, napangkaman bimirok ti sabalin haan nga makaururay. Kano kitaan tayo ti hanga makaururay, makita tay kadi nga makaayayo iti imatang ni Apo Diyos. Haan ni Elizabeth ken ni Zacarias no man pay nabayag si uuray di puso da si raragsak nga agserserbi anya tinagunggunada beyond their expectation, beyond their understanding pay na ited day ta akararag. Iso ako na nakakabsat aguray kalaeng, never give up. Agkararag kalaeng, never give up. Agayat kalata, never give up. Ited mula ta ti kinapakumbaba, never give up.